reka dusenge kugira ngo dutangire kuganira inyigisho z'abashakanye. Let us pray so that we may share about the teachings of married people. Mwami Imana, Lord God, turagushimiye we bless your name ubwo tugiye kuganira ku nyigisho z'abashakanye. as we are going to share teaching of married people. Ndagusabye kugira ngo utange imbaraga n'umugisha. I pray that you may give power and blessing. Ndakwinginze Mwami, I pray to you, God, abakurikira iri somo those who are going to listen to these teachings, ubahe kumva enable them to kandi understand ubahe kugira ingo nziza, and enable them to have happy ubahe marriages. guhindura imyitwarire, May you give them the power to change their imyumvire behaviors, yabo, their understandings, imikorere yabo, their works, uburakari, their anger, kwivumbura, being rebellious, gutongana, having strife, kurwana, fighting, divorce divorces, n'ibindi bibi byose and many other evil things. ubikureho. May you take them away. Utange imbaraga n'ihumure May you give power and comfort kugira ngo abakurikirira ijambo Mwami so that those who are going to listen to this word bahinduke bagire ingo nziza. may be transformed and have happy Ndizera gukora marriages. kwawe I believe in your working, n'imigisha God, utanga. and in the blessings that you give. Turigisha We teach kugira ngo abantu bagaruke ku murongo. so that people may go back in the right path. Turigisha We teach kugira ngo abantu bahindukire. so that people may turn. Turigisha We teach kugira ngo abantu bakizwe. so that people may be saved. Icyifuzo cyacu nk'abashumba Our desire as shepherds nuko imiryango yaba myiza, is that families may be better, ukimura ibibi byose, so that you may drive out every ukimura evil ibyaha thing, byose, drive out all ukimura sins, imyuka mibi so yose, that you may drive out all evil ukimura spirits, karande so zose, that you may drive out all imigambi generational mibi yose ya curses, Satani all the evil plans of the devil irwanya umuryango which are against the families. ikurweho May they be mu driven out. izina rya In the Yesu. name of Turasaba Jesus, imbaraga we z'Imana ask for the power no of gukora God kw'Imana and His ku working buzima bw'imiryango. in the lives of families. izina rya Kristo In the name of dusenze. Christ we pray. Amen. 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 Bahaye ikaze mwese abashakanye A warm welcome to you all who are married ndetse n'abandi bitegura gushaka, and others who are preparing themselves for bakeneye marriage. kwiga, bakeneye gukurikira iri somo. They need to learn, they need this teaching. Isomo ry'abashakanye ni isomo rikomeye kandi rigoye, This lesson of married people is a great lesson and hard to kuko cyane understand cyane abantu bagendera ku byo Mose yavuze, because people walk according to what Moses abandi said. bakareba ibyo Pawulo yavuze, Others will read the letters of Paul. abandi bakagendera ku gitekerezo cya Yesu, ibyo Others Yesu yavuze, will walk according to what Jesus bavuga ati said. Yesu yavuguruje ibya Mose, ibyo yavuze. They say that Jesus contradicted what Moses said. Ariko nagira ngo mbasabe duhurize hamwe dufate ijambo rimwe. But let us have one word or let us have one lesson. Turafata urugo cyangwa se umuryango We are going to talk about marriage or a wubakiye family kuri Kristo, that is founded on Christ. umuryango ufite umusingi wa Kristo. A family that has a foundation of Christ. Nitugera kuri uyu muryango wubakiye kuri Kristo, If we talk about this family that is founded on Christ, biraza kuba bikubiyemo amasomo yose cyangwa se inyigisho mwagiye mwiga mufata hirya no hino, it will include all the lessons or teachings that you learn from other places, kugira ngo tumenye agaciro tugomba guha umuryango. so that you may know the value that a family has. Ubundi umuryango ni uw'abantu babiri, Let me say that a family is made of two people. umuryango ni uw'umugabo n'umugore. A family is for a husband and a wife. Umwana aza ari uwa gatatu A child become as the third person kubera ko abantu bashobora kubana ntibabyare, because people can live together being childless, kubera ko batagize amahirwe yo kugira umugisha wo kubona umwana. because they did not get that blessing or that privilege of having a child. Ariko iyo mubonye umwana But when you have a ni child, umugisha uba wiyongereyeho. it's another blessing. Urugo rero rugizwe n'umugabo n'umugore. So a marriage or a family is made of a man and a woman. Reka dusome Itangiriro Let us read in Genesis. igice cya mbere umurongo wa 27. Genesis chapter 1 verse 27. Turasoma n'uwa 28. And we also read 28. Reka dusome mu Cyongereza. Let us read. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female he created them. And God blessed them. God said to them, be fruitful and multiply, feed the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Amen. Haleluya. Mu Kinyarwanda haravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire inshusho yayo. Afite inshusho y'Imana
niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Amen. Imana yaremye umuntu God created man kugira ngo agire ishusho yayo, agire ishusho y'Imana, so that he may have the likeness and the image of God. Bibiliya yavuze ngo umugabo n'umugore nuko yabaremye. The Bible declares that he made male and female in his image. Uko niko Imana yaremye umuntu. That is how God created man. Yaremye umuntu, yaremye umugabo n'umugore God created male and female kugira ngo babashe kuyobora isi n'ibiyirimo so byose. that they may have dominion over the world. Uko niko Imana yaremye umuntu. That is how he created male and female. Reka twongere dusome Marko. Let's read it again in Mark. Marko ibice 10 Mark chapter 10 umurongo wa 7. verse 7. Haravuga ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Amena. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Amen. Amen. Reka tuganire turebe umugabo n'umugore. Let us talk about a man and a woman. Bakwiye kubakira ku rukundo. They should be founded on love. Ariko umusingi ukomeye But the greatest pillar of foundation nukwakira Yesu nk'umukiza is n'umucunguzi. to receive Jesus as your Lord and Savior. Umusingi nukuba warakiriye Yesu nk'umukiza. The pillar should be receiving Jesus as your Lord and Savior. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, After receiving Jesus as your Lord and Savior, mu by'ukuri mugira urugo rwiza, let me say that you have a happy marriage. mugira umuryango mwiza, You will have a happy family. mugira umugisha, You will have a blessing. mugira amahoro, You will have peace. mutera imbere, You will develop. murarindwa, You will be protected. mugubwa neza, You will feel well kubera ko mwubakiye kuri Yesu. because you're founded on Christ. Noneho ubwo tugiye kuganira kuri uru rugo cyangwa se uyu muryango, And as we're going to talk about this family or marriage, abashakanye muraza kwiyevariwa mwenyine. married people, you will evaluate yourselves. Kubera iki abantu bagira urugo rubi? Why will people have a bad marriage? Nuko mu by'ukuri baba batubakiye kuri Kristo. It is because they are not built on Christ. Iyo abantu batubakiye kuri Kristo, When people are not founded on Christ, ibintu byose birapfa, then everything will go ntabwo urugo wrong. rukomeza. Your marriage will not last. Kubera iki? Why? Kubera ko batubakiye kuri Kristo. Because you're not founded on Christ. Abubakiye kuri Kristo, Those who are founded on, built on Christ, biriya bintu byose bituma abantu bakorogana, batumvikana, barwana, batongana bivaho. all the things that will cause misunderstandings, arguments, they will be driven out. Kubera ko iyo tuyoborwa n'Umwuka Wera, Because when we walk by the Spirit of God, twera imbuto nziza then we bear good fruit dusanga mu Bagalatiya that we find in Galatians ibice 5 chapter 5 umurongo wa 22. verse 22. Ni ukuvuga ngo iyo tuyoborwa n'Umwuka w'Imana, It means that when we are led by the Spirit of God, twera imbuto we nziza, bear good fruit, tugira ubuzima bwiza, we have a good life, guca bugufi biraza, humbleness will come, kubabarira bikaza, forgiving will come, kwirinda bikazamo, self-control will come in ourselves, kwihangana bikaza. patience will Iyo come in umuntu afite us. imbuto z'Umwuka, When you have the Spirit, the fruits of the arababarira, Spirit, you forgive, arihangana, you be patient, aca bugufi, you be humble, agenda uko Imana and ishaka. you will walk according to the will of God. Reka manze mbasobanurire, umugabo n'umugore Let me first explain you, a man and a woman, ni abantu babiri bahura bakuze, they will meet when they are grown. barakuriye ahantu They hatandukanye, were raised in different places. bararezwe mu buryo butandukanye, They have been raised in different situations. barabaye mu miryango itandukanye, They lived in different families barariye ibiryo bitandukanye, and they ate different kinds of food. barize amashuri atandukanye. They were not in the same schools. Umwe ugasanga afite ababyeyi bamwitaho, One has parents who are caring, undi ugasanga ababyeyi ntibamwitaho, another one has parents who are not undi caring. ugasanga yireze nk'imfubyi, One has been, he grew up as an orphan. undi yarezwe n'umubyeyi umwe, Another one was raised by one parent. undi ntiyigeze abona ababyeyi bose, One did not have all the parents, ariko agakura. but he grew up. Hari abakurira mu miryango, Some are raised in their families. hari urerwa na mama gusa, Another one was raised by his parents. hari urerwa by na his papa mother. gusa, Another one will be raised by his hari mother. uwirera ababyeyi bakaba ari ababyeyi batari responsable, One was raised by parents who were not responsible. ukaba mufite ababyeyi ariko mukirera. You had parents, but they were not Hari responsible. abatangira gukorera amafaranga
bagifite imyaka 12. Some had learning working for money when they were 12. agatangira kwigaburira. Then he started feeding himself. abandi baragenda bakabaza amayibo bakaja ku muhanda. Others became street kids. akarya ibintu bivuye muri za puberi. And then they ate things that were coming from trash ariko cans. agakura. But they grew up. abo bantu bose iyo bamaze gukura When those people grow up, bavuye mu burere butandukanye. they were raised by different parents. hari abandi They baba mu received different miryango kind of batagira ibyo kurya. Some were raised in families where they did not ugasanga have food. akuze atazarya. He grew up, but he was not fed properly. abandi agasanga ntiyigeze ahaga na For rimwe others, they were never satisfied kuko ntiyigeze arya iwabo ngo hage. because they were not fed at their homes. ariko bagakura. But they grew up. abo bana bose iyo bamaze gukura, So when those children grow up, iyo bamaze kuba bakuru, after becoming mature, muhura nabo you will meet them. noneho ugahitamo uwo uzashaka. And then you will choose your iyo partner. uhisemo umwana udafite ababyeyi, When you choose a parent that does not have uba parents, uje mu by'ukuri kuzajera cyangwa se kuzaba muri situation ikomeye kuko azagenda akwereka ibyo yabuze akiri umwana. then you'll be in a difficult situation because he will show you what he did not have in his childhood. ibyo bintu bigaruka iyo ageze mu rugo rwe. And those things will affect you in your marriage. uzarebe, reka mbaho urugero. Let me give you an example. mu mico cyangwa se aho abantu bagiye bakurira, In different cultures where people were hari abaje raised, gusuhuza agapfukama. some when they are going to greet, they will kneel down. ugasanga umugore iyo agiye gusuhuza umugabo aca bugufi. When a woman is going to greet a man, she will humble hari ahandi herself. usanga iyo umuntu agiye gutanga ikintu akoresha ukuboko kw'indyo. For others, when they are going to give something, they will use the right hand. iyo aza gutanga agafata agakoresha ukuboko kw'indyo, He will use the right hand in giving something, ukw'ibumoso nako kugafata ukw'indyo. and then the left hand will uphold bivuga it. ngo agaragaje guca bugufi cyangwa se kubaha. It means he's showing respect to his humility. undi ugasanga yaje gutanga agaha umuntu mukuru cyangwa se agakoresha imoso. Another one, when he's going to give an adult, he will use the left hand. ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa ikinyabupfura mu buzima cyangwa se mu miryango, It means there is discipline in families uba usanga abantu babura cyangwa badafite that people lack, discipline or courtesy, kubera ko batigeze baba mu muryango cyangwa se atigeze arerwa n'ababyeyi. because they have not been raised by their parents. ni ukuvuga ngo aba bantu bose iyo bakuze barubaka. It means when these people grow up, they will aba have bantu their bose baragenda marriages, bakagira ingo, they will have their own homes, bakagira umuryango, they will have families, kandi uko warezwe and the way you have been nawe ni raised, kuburera bawe. that is how you will raise your own ibyo children. wize, amasomo wize, What you learned, niyo ushaka kwigishamo abana bawe, that is what you want to inculcate in your children. kandi birumvikana. And it is understandable. bigenda. That is what happens. noneho reka turebe umuryango uko ugomba kuba umeze. So let us see how a family should be. reka ne kuja muri detaye iyo kuvuga ngo uwarezwe n'ababyeyi, warireze, wabayeho gute, ushobora kwirera ariko ukagira urugo rwiza. Let me not go into details how you have been raised, if you're raised by parents or not, because you can have a happy kubera marriage. ko iyo dukuze turiga. Because when we grow up, we learn. hari ukuntu abantu batekereza There is a way people think, kavuga ati umugore ni umukozi, and then you will say a woman should be working. yashaka umugore When you get married, kavuga ati nshatse umukozi wo mu rugo. then you say, I have found a house ni helper. umukozi wo mu rugo, She will be the house helper. agomba kuza agakora akazi Should kose, come and work and do everything at home. azahinga, She will work the land. azakura, She will sweep. azateka, She will cook. azasasa igitanda, She will make the bed. azatera ipasi, She will iron the clothes. azaja mu kazi aje gukorera amafaranga, She will go and work, find a job and work, earn azaja mu money. isoko. She will go at the market. ibintu byose niwe uzabikora. She will do everything. niwe uzamenya ko umuriro washize, She will know that we no longer have niwe electricity. uzamenya ko amazi agomba kwishurwa, She will know that we should pay so that we may niwe have uzamenya water. fagitire zitandukanye zizaza She will know different bills that we should pay, kuko ni umukozi. because she will be the house umugabo helper. akaba shefu, Then the man will be the master. akavuga ati bibiri uko ivuga And then he will say, according to iravuga the ko umugabo ari Bible, umutwe, the Bible declares that a man is the rero head. umugabo ni bosi. So the man is the boss, so ni the umuntu master. ugomba kwicara He should only sit, akaba afite umukozi and he should have a house ugomba helper kumukorera ibyo bintu who byose. should do everything for him. ariko nagira ngo mbabwire ko atari ko bimeze. But I would like to tell you that it is not so. umugore ni umufasha, Yes, a woman is a helper. ni umufasha waje gufasha umugabo She is a helper who has come to help the kugira ngo man bubake urugo. so that they may have a marriage. umufasha A ntabwo helper ari umukozi, is not a worker or a Umufasha- servant. A helper ntabwo ari ukora imirimo wowe udashobora gukora. does not do all the things that you don't ni do. umufasha uje kugufasha imirimo, She has come to help you in your works. ni uje kukuzuza cyangwa se araje ngo mwuzuzanye. She has come so that you may complement each kubera other. ko bibiri iravuga ko uyu mugore
umugore ni umubiri wawe. The Bible declares that she is your flesh. Ni ukuvuga ngo mwari babiri ariko mubaye umuntu umwe. So you were two, but you have become one flesh. Kubera ko mubaye umuntu umwe, Because you have become one flesh, nta mukozi, then there is no servant, nta n'umukoresha urimo, there is not even the boss. ahubwo mwembi But you mugiye two, gufashanya. you're going to help Mugiye one another. kuzuzanya. You're going to complement Ibyo each udashoboye, other. What you can't do, azabikora. she will do it. Ubonye imbaraga, You have got Ubonye strength. amaboko. You have got ubonye might. ikigushigikira, You have got a support. ubonye ubutwari. You have got authority. Ubundi umugabo yitwa umugabo kubera ko afite umugore. A man is called a man because he has a woman, he has a wife. Ubundi iyo adafite umugore When he has no wife, ntabwo bamwita umugabo. they will not call him a man. Ariko iyo ufite umugabo But when you have a wife, uri umugore, when you're a man Nibwo having a witwa wife, umugore. then you be called. ariko iyo udafite umugabo When you don't have a man, Witwa a husband, umupfakazi. you be called a hari widow. umupfakazi w'umugabo, There is a widow hakaba n'umupfakazi w'umugore n'umupfakazi w'umugabo. and a widower, Ni ukuvuga ngo witwa umugabo kubera ko ufite umugore, which means that you be called a woman because you have a man. ukitwa umugore kubera ko ufite umugabo. You be called a woman. You be called a woman because you have a Ni husband. abantu buzuzanya, You will complement each bubaka other. ikintu cuzuye. You will build Ni something that is ukuvuga ngo umugabo aba complete. yuzuye iyo afite umugore, A man is complete when he has a wife, n'umugore aba yuzuye igihe afite umugabo. and the woman is complete when Igihe she has a umwe husband. When you are one, witwa only one, umupfakazi. you be called a widow. Umupfakazi ni ukuvuga ngo ni umuntu udafite undi muntu umufasha, A widow does not have a helper. wasigaye uri umwe, Then you are left mwari alone. babiri ariko umwe yaragiye. You were two, but one left or one went. Kandi igitandukanya abantu ni urupfu. And something that will separate people is death. Turaza kugera ku kintu ca divorce abantu bazengurukaho bakomeza guturunaho. We will talk about something that is called divorce that people will talk about. Ubundi tugomba kumenya ko urugo rugizwe n'abantu babiri, We should know that marriage is made of two people. noneho buzuzanya bakagira umwe, They will complement each other. They will be one. bakaba umwe, They will become one flesh. bagomba kugira igitekerezo kimwe, They should have one idea. bagomba kugira umurongo umwe. They should have one vision. Hari ikintu bagomba gukora rero, There is something that they ought to do. kubera ko twasanze ko umusingi w'urugo Because we have found that the pillar of ari marriage ubukristo, is Christianity, ari is Christ, ugukizwa, is being ari saved, agakiza. is salvation. Hagomba kwiyongeraho ikintu citwa communication cyangwa se kuganira. Should be added that is called communication. Communication ni iki? What is Ni communication? ukuvuga ngo ni ukubona umwanya wo kuganira It nk'abashakanye. means you should have time to talk to each other as married people. Abashakanye bagomba kuganira, Married people should talk to each other. kubera ko iyo mutaganira Because when you don't communicate, murarangara. you will get distracted. Satani The irabarangaza, devil will distract buri you, wese akaja mu bye, and everyone will be kandi self-centered. iyo buri wese agiye mu bye And when everyone is busy in his agatangira own, kwiyobora, then you start guiding yourself. muzarebe uburyo umugore aravuga ati abana banjye, You will see how a woman will say, my children. umugabo nawe yavuga akavuga ngo abana banjye. And the man will say, my children. Maze kubikurikira kenshi, I heard it many buri times. wese abana nabe, Everyone will say, my children. ariko ni gake bavuga ngo abana bacu. But few times they will say, our Ariko children. iteka usanga buri wese avuga ngo abana banjye, But everyone will be saying, my children. buri wese abavuga ngo abana banjye, Everyone will be saying, my children. kandi agasa nkaho ari wenyine, And we look, it will seem like he's alone. ariko ntaco bitwaye. But there is no problem. Ico si ikibazo, It is not a problem. ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ese niko babyemera bose. But the problem, do you believe in that? Mugomba kumenya ngo abana ni abanyu. You should know that they are your children. Mu mico cyangwa se mu miryango imwe n'imwe, In different cultures and different families, abana baba b'umugabo. children will be the children of the man. Umuryango w'umugabo niwo abana bitirirwa. They will be called according to the family of the husband. Uko niko imico y'abantu bamwe na bamwe yubatse. That is how different cultures of some people Hano are. ugasanga abana n'ab'umugore bitirirwa umugore. In some families, children are called after the family of the Ariko nagira ngo wife. mbanze mbakangurire ikintu citwa kuganira, But communication. I will encourage you to have communication. Ugomba kugira umunsi wose utabajije umuntu wawe aho ari. You shouldn't spend the whole day without asking your partner where she or he Umugabo is. wawe nimba agiye mu kazi, If your husband is going to work, ugomba kugereranya ukavuga nti aya masaha ashobora kuba ari muri pause. you should say in this time he should be in the break time. Kamuhereza message ukamubwira nti uraho, You send a message asking him how he is cyangwa doing, ukamubaza nti ese umeze ute, and then you ask him how he is cyangwa feeling. waba uri
souple cyane ukamubaza ntese ugeze ku kazi, or when you are smart enough, you ask him if he has reached kagereranya at ukavuga ati mu work minota safely. 20 araba ageze ku In kazi, 20 minutes we'll be at work, ukamubwira ati wagize urugendo rwiza, and then you ask him if he had a akakubwira safe ati urugendo journey, rwabaye rwiza, and then he will tell you that muri he pause was ukamubwira safe, tumeze ute, and then you ask him how he is feeling, mu masaha yo kutaha ukamubwira ntese urataha ryari, and when it is time to go back home, you ask him when he will arrive at home. yahaguruka ukamubwira ati urahagurutse, When he comes, then you ask him if he is ni ukuvuga ngo wowe coming. uramukurikirana So you are following up, ariko nawe arimo aratanga raporo. but he's also reporting to you. ushobora kugenda agasitara akavuga ati ndasitaye ngeze Rwandex, He may stumble and then he will say, I had a problem when I reached at Rwandex. yagera muri office akavuga ati mfite inyota ariko hafi yanje hari amazi. When he reaches at the office, he may say, I'm thirsty but I can't find water. Donc iyo ni communication, So that is communication. donc mugomba kuganira. So you should talk to each Ukamubwira other. ati nibagiwe, hari ibintu nibagiwe nibutsa, ese twari dupanze ko tugomba gukora iki n'iki, And then he may say, I forgot some things, but what did we plan yesterday? kubera iki, Why? kuko mugomba gukomunika. Because you should communicate. Ikindi kigomba kuba mu rugo, Another thing that should be in your marriage, finance finance cyangwa se budget or a budget. y'urugo igomba kubaho. There should be a budget for your family. Mugomba kuvuga ngo mu kwezi tugomba dukoresha amafaranga ya nayo, You should say in a month, this is how much we spent. akaba ari ibintu biteguye, And it should be planned. mukaza mugenda mukoresha ibintu biteguye. And then you should use the budget that you planned. Timugomba kubaho umunsi ku munsi, You should not leave planning for that day ariko only, mugomba kuba mwarateguye, but you should have planned ukavuga ati earlier. mu kwezi tuzakoresha amafaranga 100,000, And say in this month we will use 100,000. bikaba biri aho, And they should be kept mukamuzi ko aribyo somewhere. muzakoresha. And you know that this is Noneho the money that igisigaye you mukaza spend. mukomeza muganira, And then you continue to communicate. muvuga ngo turashaka gukora, And then you will say we want to work. aho turi naho uyu munsi, This is the level we have reached aho today. tuvuye dore uko hari hameze, This is where we came from. dore aho turimo tugana ni hariya. And we are heading there. Mugomba gukora mufite intumbero, You should work having a purpose or a mugomba need. kuba mufite plan cyangwa se intego y'urugo You rwanyu. should have a plan or the aim of your family. Ndabibona ubu ngubu iyo twigisha cyangwa se tureba abasore bagiye gukora ubukwe, When we teach or when we see young people are planning to get mu married, by'ukuri babanza kuganira mbere y'uko babana, so they will first talk before getting married. bakavuga ngo turifuza kuzabyara abana 3, They will say we want to have 3 children. turifuza kuzagira amazu 5, We would like to have 5 houses. turifuza kuzagira imodoka 2, We would like to have 2 cars. turifuza guhembwa amafaranga ya We naya. would like to earn or to be paid this amount of money. Bakabwizanya ukuri, bakavuga amafaranga bafite, They will speak the truth. They will talk about the money that they noneho have. bakavuga n'ibyo bashaka gukora And they will talk kugeraho. about what they want to achieve, what Ni they want to byiza. have. It is Ibyo good. bintu iyo bije bigakomeza no mu rugo rwabo, When you carry on with some cultures or values in your house, ubundi birakomeza bikabafasha. they will be helpful. Finance rero igomba kuba yizweho neza, So you should learn about your finances or kugira you ngo should learn mumenye about your uburyo budget mukoresha amafaranga. so that you may know how to use your money. Ubundi kandi nagira ngo mbabwire ngo urugo ntirugomba kubakira ku mafaranga. Another thing, marriage should not be built on Usanga money. urukundo muri iki gihe, urukundo usanga rwubakiye ku butunzi, You find that love is founded on worth. usanga abantu basangiye ico bavuga bashaka n'amafaranga, People will only talk about money or their aim is money. usanga abantu bashaka ubutunzi, People want to have worth. amafaranga ariyo bashira imbere. Yes, money will be their priority. Yaje kubana na mugenzi we, When he's going to live with his partner or her akabanza partner, akareba imitungo afite, then he will first check his or her akabanza akareba property. imodoka, He will first check the akareba car, inzu, the house. akareba akazi. We ask yourself about his Ibyo work, birasekeje cyane. but it is somehow Muri funny. iki gihe niko ingo zimeze. In these days, that is how Ni families byiza are. kuba mwubatse urugo mufite amafaranga, Yes, it is good to have your marriage when you have money, ariko amafaranga ntabwo ariyo yubaka urugo. but money should not be the foundation of your marriage. Urugo rugomba kubakira ku Mana, Your marriage should be based on hakaba God. hariho urukundo. There should be love. Uwo muzabana ugomba kuba wamukunze, And you should first of all love the person Wamara that you're going to kumukunda, live with. After loving the person that you're going to uko live ameze. with, you love him or her the way she or ubutunzi ni ibintu he is. byoroshe kubona. Yes, it is easy to have wealth. Amafaranga abantu barayashaka. People will look and work for money. Ugomba gushaka uwo wahisemo, uwo wumvise ukunze, You should get married to the one that you love. ariko ntugomba gushaka umuntu kubera amafaranga. But you should not get married to the person because of Iyo money. ushatse umuntu kubera amafaranga, When you get married to that person because of money, amafaranga iyo abuze when you lack money, musubiranamo.
then you will start having amafaranga arguments. yabuze When you lack money, murarwana. you will fight. Amafaranga yabuze When you lack money, muratandukana, you will divorce. kubera ko niyo fondation mwubakiyeho. Because that is the foundation on which you Ariko built your twavuze ngo marriage. fondation nziza But we say that a good ni foundation ukubakira kuri Kristo, is Christ. mukubakira ku You gakiza, should be founded on mwarangiza salvation mukagira urukundo. and then have love. Urukundo rukagendera ku bintu bigaragara bifatika. And love will continue to work on tangible things Iyo hari or urukundo visible mushobora things. gusonza ariko mukabaho, When you have love, you may be hungry mushobora but kutagira live. akazi ariko You mukihangana, may be jobless but you will be mushobora kugira patient. udufaranga duke ariko You mukatubanamo may neza, have little money but you will live mube happily. tante yo kuja mu byaha, You will not be tempted to mube sin. tante yo kuja gusaba, You will not be tempted to beg. mukihesha agaciro, You have mukagira self-respect. agaciro, You have self-respect. mukubahana, You will respect one mukizerana, another. You will trust one mukaba another. umuntu umwe. You be one Niyo flesh. mpamvu That is why urugo ari urukundo. marriage is love. Mu rukundo habamo kubabarira, Because in love there is mu forgiving. rukundo habamo ibintu byinshi. There are good things in love. Reka mbahe mbabwire njyewe uriho ubaganiriza. Let me talk to you, talking to you. Ndi umushumba, I'm a shepherd ngize imyaka 34 nubatse. and I spent 34 years in my marriage. Imyaka 34 nubatse. The 34 years of my marriage. Uyu mwaka ndimo cyangwa se uyu mwaka ntangiye, This year that I began, ntangiye umwaka wa 35. I have started the 35th year. Ariko ikintu camfashije But something that helped me, cyangwa se experience mfitemo, or my experience in this, nuko ugomba kubaho you should live. urukundo rwawe ntiruhinduke. Your life should not grow cold or Kuba change. wubakiye kuri Yesu Being built on Christ, nta kintu na kimwe kiguhindura. nothing will change you. Tugomba guhindurwa n'ibihe, You should not change because of times. tuhindurwa n'umujyi. You will not change because of the Kandi reka nje city. mbahe urugero. Let me give you this Nje example. nakoze ubukwe ndi mu giturage, ndi mu cyaro, ntari mu mujyi. I did my wedding when I was in the countryside. I was not in the city. Noneho abariho nkorera ubukwe, abariho mba imyaka myinshi. This is where I got married from. This is where I lived from for many years. Ndangije ndahava, noneho njya mu mujyi. I left the place and I came in the city. Ikintu kinshimisha Something that pleases me nuko nta kintu cigeze kimpindura, is that nothing changed me kubera ko nari mfite Yesu, because I had kubera ko nari mu Jesus, gakiza, because I'm in salvation kubera ko nari path, umukristo. because I'm a Christian. Ntabwo nigeze nkangwa no kuba mu mujyi. I did not get moved because of the city. Umujyi ntabwo wampinduye, The city did not change me, ahubwo nakomeje kuba wa wundi, but I kept being the same kubera ko person nubakiye kuri Yesu. because I'm built on Christ. Kandi nkaba nzi yuko twahuye dukuze twembi, And I know that we met when we were ngomba mature. kumenya intege nke z'uwo tubana, I should know the weakness of my nkamenya partner, n'imbaraga ze. and I should know her Ni strength, ukuvuga ngo ashobora gukora ikosa, which means that she can do a ashobora mistake, gucumura, she can ashobora transgress, gusitara, she can ashobora stumble, gucumura, she can ashobora transgress, gusitara, she can ariko stumble, ikiduhuza ni iki? but something that we reunite Ni urukundo. is love. Tugomba kuba umwe, We should be one nta flesh. kigomba kudutandukanya. Nothing should separate us. Ntabwo tugomba gutandukanywa n'ibyo twahuye nabyo. We should not get separated because of what we Ubwo encountered. twageze mu mujyi ngo And twikange say, dukangwe because we're in the n'umujyi, city, we should not be moved because of the tugomba city. gukomeza rwa rukundo, But we should maintain that bwa love, bumwe bwacu, that unity, twakubakira kuri Kristo. the foundation that we have Twaba in tuzi Christ. ko Satani nubwo yadutera, And we should know that even though the enemy may ariko tugomba attack us, kumutsinda but we should overcome kubera ko him tuzi Imana. because we know God. Rero nagira ngo mbabwire ngo urugo So I would like to tell you that hagomba marriage, kuba mu rukundo. that we should be love in marriage. Kwihangana. There should be Ubu ngubu biransetsa cyane. It makes me laugh a Umugore lot. aragenda yaje muri Amerika, A woman may go in America asize umugabo mu Rwanda, when she has left the husband in yagera muri Rwanda. Amerika, When she reaches in agahita America, akangwa nuko ageze muri Amerika, then she will be moved because akavuga of what ati she mbaye sees. igitangaza. And then she will say, I Mbaye have umuntu become ukomeye. wonderful, I've become a great person. Yarabayeho atabona amadolari, She lived without having US none dollars, bamubwiye ko yakora akabona amafaranga, but now she has been told that she can't have money. agahita avuga ati mvuye mu bubata bw'urugo bw'umugabo, And then she will say, I have been taken out of the slavery of my husband, size muri Afurika, that I left in Africa. akumva ko agomba gufata umugabo uri muri Amerika. And then she will think that she should get married to a man in Mu America. by'ukuri uwo mugore ntabwo yubakiye ku rukundo, Let me say that that woman was not founded on uwo love. mugore ntabwo yigeze yubakira kuri Kristo. That woman did not build on Christ. Yubatse urugo She built her Kubera marriage inyungu. because of gain, kubera amafaranga, because of money, kubera ibihe.
because of times. abo bantu ni abantu bari dangereux cyane, So those people are very dangerous. ni abantu babi. Those are evil people. Kubana n'umuntu umutezemo inyungu gusa, Living with someone because of certain gain. wamuteze umutego kugira ngo awugwemo. Then you set a trap so that that person may fall in the trap. Ariko nagira ngo mbasabe, But I would like to ask tugomba you, kubakira kuri Yesu. we should be built on Abubakiye Christ. kuri Yesu Those who ntibahinduka, are founded on Christ do not ntabwo change. basubira inyuma, They do not shrink back, ahubwo bakomeza urugendo. but they carry on in the journey. Umugabo n'umugore bakwiye kubana A man and a woman should live together kubw'inyungu z'umuryango wabo, for the sake of their family. bakwiye kugira ijwi rimwe They should have one muri voice byose, in all. bakwiye kugira ukuri They should have the truth mu buzima bwabo. in their lives. Aleluya, ni Hallelujah. ikintu gikomeye It's something very great. iyo mugize ukuri When you have the truth mu buzima bwanyu, in your life, urugo ruba rwiza. then your family or your marriage will be happy. Kubakira ku kuri Being built on Christ, on Kugira truth, ukuri having the truth, birafasha, it is helpful. biranezeza. It is Ni ikintu pleasant. cy'ingenzi. It is something essential. Hallelujah. Hallelujah. Nagira ngo mbakangurire I would like to encourage you gukomeza kugira ukuri, to keep on having the truth, kandi bizabafasha and this will be mu helpful buzima bwanyu. in your life. Ndabifuriza umugisha w'Imana I wish you the blessing of no God gukomeza kugira imyitwarire myiza mu muryango. and to continue to have right behaviors in your families. Tugomba kubana tuganira tubwizanya ukuri kuko We should live together, communicating, speaking the truth to one another, as I've said. bizadufasha. This will be very helpful. Kutubakira ku butunzi ni ngombwa, It is necessary not to be built on kutubakira ku wealth, cubahiro. not to build on Hari igihe honor. uhura n'umuntu ufite amafaranga, umunyacubahiro, ufite akazi gakomeye, There is a time you meet someone who is worthy, honorable, respected, ugahita ukangwa n'uko afite akazi keza gakomeye, and you will be moved because he has a great job, a nice job. ariko ugomba kumenya ko ugiye gutangira mu buryo bugoranye. But you should know that you're going to start in a hard Ugomba way. kubakira ku rukundo. You should be founded in love. Ibyo byubahiro n'amafaranga, n'umuntu nakubwira ngo ndashaka ko tubana kubera ko mfite akazi keza, mfite amafaranga menshi, If someone tells you that he wants to get married to you because he has money, he has wealth, uzabanza umubwire ko ibyo ngibyo byose ari ubusa. tell him that all the things that he said is nothing. Umunsi umwe bishobora kugenda, One day he may lose everything, kandi byagenda mukagira ubuzima butari bwiza, and once he loses everything, you have a bad ugasanga mugiye life. gusubiranamo. You are going to start having Ariko ugomba arguments. kumukunda, umubwira ati ni wowe nakunze, amafaranga ni ibindi. But you should tell him, I have loved you, and money will come after. Ahari adahari tuzakomeza, If we have money or not, we'll continue. amafaranga tuzashaka andi. We will look for money. Ni byiza rero kutubakira ku cubahiro. It is good not to build on honor or sudden respect. Icyangombwa ni ukugira icyerekezo cy'umuryango, cy'urugo rwanyu. Something that is necessary is to have a vision or a purpose for your life. Nicyo kintu cy'ingenzi, That is something very essential. kugira icyerekezo To have a sense of your cyangwa se marriage plan or to have a plan y'umuryango, of your family. mukayitegura. You should plan it. Ushobora kuba umuntu umwe ari we wabitekereje, One might have thought about it. mushobora kubibaza mukambwira nti ese Bishop ko muvuga ko umugabo ari umutwe w'urugo, You may even ask me, Bishop, you say that the man is the head of the family. ese wowe urabivugaho iki? What do you say about it? Ndabyemera. Yes, I approve Buriya it. nta muryango Let me say that there is no cyangwa se family nta tsinda or there is no team ritagira umuyobozi. that has no leader. Nta rugo rwabaho rudafite umuyobozi. A marriage should not it cannot last if it has not a leader. Iyo abantu ari babiri, When there are two people, byanze bikunze bitoramo uyobora. then one will be the leader. Ni ukuvuga ngo iyo muri babiri It means that when you're two, mugomba kugira umuyobora. one should be a leader. Iyo mushakanye muri babiri, When you get married, iyo umwe atagihari, when one is no longer ni present, ukuvuga ngo umwungirije arakomeza. then the vice leader will carry on. Ni ukuvuga ngo mushatse mwavuga ngo uri umutwe cyangwa se uri perezida naje ndi vice president. You may say you are the president and I'm the vice leader, Ni the ukuvuga vice ngo president. umwe ni perezida, One is the undi president nawe ni vice president. and another one is the vice president. Ni ukubera iki? Why? Ni ukuvuga ngo arakungirije. It means that she is your vice.
haleluya Hallelujah. ni ukuvuga ngo mu rugo niko bimeze. That is why it happens in a marriage. Umwe arayoboye, One is leading, undi arungirije, another one is the assistant. kuko muruzuzanya, Because you complement kuko each other. mufashanya. Because you support one ni ukuvuga ngo wa another. wundi uri umutwe. It means the head or the master. Ni byiza kugira ngo n'abababona n'abashitsi n'abandi bantu baze basanga mufite umurongo. It is right for even other people will come to find you when you have a good purpose, a good vision for your life. Kubera ko hariho umuyobozi, Because there is a leader. abantu baba bazi ko umuyobozi ni kanaka. People know that the leader is this one. Igihe adahari umwungirije arakora. When he's not present, the vice leader will take over. Ni ukuvuga ngo niko abantu bakora. It means that is how people work. Rero ibyo ndabyemera So I do approve ko hagomba it. kubaho umutwe, That there should be a head hagomba leader. kubaho umuyobozi, There should be a leader. undi akungiriza. Another one should be the assistant or the vice Ni leader. byiza It is good kandi ni umugisha. and it's a blessing. Rero hari abashaka kwibaza ese ako kantu urakavugaho iki bisho. So people were wondering what to say about it. Co nabahakaniye nakuyeho nababwiye ko umugore atari umukozi, I say that what is wrong is that the woman is not the house helper, ahubwo ni umufasha, but she is a ni helper. umuntu mwuzuzanya, You complement each other. muganira, You talk to her mujya inama. and you counsel, you give counsel to each other. Rero nari mvuze ko tutagomba kubakira urugo ku cubahiro, So I say that we should not build our marriage on honor, ahubwo tugomba kugendera ku ntego, but we should work according to our purpose. tugomba kujya inama mu bintu byose. We should give counsel to each other in everything. Iyo abantu bayoborana When people lead each other, cyangwa se bakorana, or when people work cyangwa iyo abantu bari together, umuntu umwe, when people are one flesh. ibyo bakora byose baba In babiziranyeho, everything that they do, they should first of all ask for the consent of each kubera other, ko intego z'urugo ni zimwe. because they have one purpose for their marriage. Niyo mpamvu nza nkangurira abantu rimwe na rimwe zababwira ati mugomba kugira umurongo, That is why I always encourage people to have a good vision and mugomba purpose kugira of their life. umutungo You should have work, cyangwa se akazi. or you should have a job. Ababyeyi mukavuga ngo uyu ni umurimo wacu. And as parents, you should say, this will Igihe be our tuzaba profession. tutakiriho, When we will no longer be alive, abana bacu bazakomeza muri uyu muyoboro cyangwa our uyu murongo. children will continue this guideline. Kambaho urugero, Let me give you an example. ushobora kumbaza ati ariko bishop wowe kuri bishop none ukaba niki kintu ukora nimba atari ibanga, You may ask me as a bishop, what do you do if it is not a secret? abana bawe numara gusaza abana bawe nabo bazakomerezaho. After growing, what do you do so that your children may carry on? Mu by'ukuri ubikora utavuga ngo ibi nibyo bazakomerezaho, You will do it without saying this is what they will carry on. ariko kubera ko aba ari umugisha cyangwa ari ibintu mukora, But because it's a blessing, or this is something that you do, abana baba babibona, your children are seeing, baba are bazi ngo ababyeyi observing. bacu ni ibi bakunda. They know this is what the parents like. Reka ntanga urugero rutoya. Let me give an example. Kubera ko mu gakiza akazi nje nkora ndi umubisho, Because according to the salvation path, I am a bishop. byanze bikunze abana banjye hazavamo ababishop, Whether I like it or not, one of my children will be bishops. kubera ko ari wo murimo nkora, ari wo murimo nkunda. Because this is what I do and this is what I love. Mvuze bishop n'urugero, ariko ni ukuvuga ngo kuba abakozi b'Imana, kuba abatambyi, I've given an example as a bishop, but it means being priest. ni So ukuvuga ngo bazakomeza umurimo Servants of w'Imana God. bakora ivugabutumwa, baba abapasitori, It means that they will bubaka continue. insengero, there will be evangelists, there will be bavuga churches, ubutumwa hirya no they hino, will preach the gospel in every nation. kubera ko ni umurimo nakoze ndiho. Because this is something that Nimara I'm doing. gusaza, After growing old, hagomba kuba abansimbura nabo bazakomeza muri uwo muyoboro wo gukorera Imana. I will have people replace me, they will continue in that guideline. Kubera iki? Kuko ni ikintu uba warakoze ugifite imbaraga. Why? Because it is something that you will have done when you had the strength. Ibyo ni ibintu byikora, This is something that is ntabwo ari na automatic. ngombwa ngo wirirwe unabibabwira, It is not necessary to even tell them. ariko baravuga ati hari imirimo ababyeyi batangije But they will gukora, say these are the works that the parents uwo started. murongo uwo muyoboro tugomba kuwujyamo. We should continue with the same guideline. Mu buzima busanzwe, In the normal life, mu bintu bisanzwe byo kugira ngo akazi kandi gasanzwe, in normal things or in other normal activities, nabyo bashobora kubikora bakabijyamo, they may do other things. ariko igikomeye ni ya mpano, ni cya kintu, ni ka kazi wakoze imyaka myinshi, But the greatest is the gift that you used for a long time, or the work that you did for a long time. nabo babijyamo byanze bikunze. They will get involved whether they like it Ni or ibintu not. byikora, It is something that is self-acting, kubera ko ni ibintu biba bibarimo, because it is something that is already in them, kandi bibabamo batabizi, and they are not ariko iryo shaka ry'indani mu mutima riba rihari.
They're not aware, but they have that zeal. kuko biterwa nk'umubyeyi ibyo wakoze cyangwa se ibyo wasengeye. Because it depends on what you did, what you prayed for. Ya masengesho yawe arakomeza. And your prayers will continue. Nitanzeho urugero. I give myself as an example. Another one may be a business person. It means that your children will become business people. Nimba uri umuhinzi. If you are a farmer, byanze bikunze whether you like it or hazavamo not, abana bahinge. some of your children will be farmers. Nimba uri umworozi. If you do husbandry, or you have cyangwa inkoko cyangwa ingurube, or you have swine or hens, waroroye ingurube abana bawe hazavamo aborora ingurube byanze bikunze. one of your children will have them. They will have swine or hens when you like warabaye it or not. umunyapolitike byanze bikunze hazavamo umwana wawe umwe cyangwa bangahe baje muri politiki. If you're a politician, one of your children will be involved in politics. kubera ko abana baza bakurikira umurongo cyangwa umuyoboro w'ababyeyi babo. Because children will walk according to the guideline of their parents. Ni byiza rero kugira intego. So it is right for you to have a purpose. umuryango ugomba kuba ufite intego. A family should have a name or a purpose of their ya nama family. rero mujya igenda ibafasha ibajyamo buhoro buhoro. And what you do will be in them. kugira ngo urugo rube rwiza, For your marriage to be happy, nuko dukwiye gushira Imana imbere. God should be our priority or number one. Imana iyo muyishize imbere, When God is your priority, mugira urugo rwiza. you will have a happy marriage. byanze bikunze Whether you like it or urugo not, ruba rwiza. your family will be byanze happy. bikunze Whether you like it or urugo not, rugira umugisha. your family will be abantu blessed. basubiranamo Yes, people may have arguments kubera ko mu by'ukuri batashize Imana imbere. because God is not their priority. uzareba ibyo abantu bapfa bavuga ngo bagiye gutandukana. The things that people will argue and cause them to divorce. umwe aravuga ngo aransuzugura, One we see the person despises me. umwe aravuga ati ntabwo tuvugana, ntabwo tuganira. Another one we say we don't communicate. ukavuga ati amafaranga ye sinzi ahaba, Another one we say I don't know where he deposited ukavuga ati his amafaranga ye money. ntabwo yanyereka, He does not tell me everything about how he uses his ukavuga ati money. ntabwo ahahira urugo, Another one we say he does not provide for his family. ukavuga ati urugo rwacu mu by'ukuri rugizwe n'umugore gusa niwe Another one uhaha. we say our marriage is only made by one person. The woman provides for the ariko reka mbanze family. mbaze abagabo, But let me ask man, amafaranga yanyu muyashira. where do you put your money? iyo ubona umugore akora When your wife works agahahira urugo, and then she provides for the amafaranga family, uyashira. where do you put your money? impamvu abagore batekereza ko abagabo bafite abandi bagore, The reason why women we think that their husband are cheating on them, nuko atabona aho amafaranga yawe ajya. it is because they don't see how you use iyo your ubona ukwezi money. gushize At the end of the month, tuhahira urugo, you don't provide for the family. timusevinge, You don't serve. timugure ikibanza, You don't buy a land. timugure imodoka, You don't buy a car. timugende mubika kuri konti ya saving, timushireho amafaranga. You don't save on your saving account. abagabo benshi amafaranga ashirira mu mufuka, Many men, they will only spend their money yahembwa once they get their salary. amafaranga akayashira ku mufuka, They will only put their money in their pockets, akagenda ayakuraho buhoro buhoro. and then he will start spending his money ibyo slowly. bizana umunjyane, bizana iminijyane, bizana ibibazo. Then that will cause conflicts, problems. ugomba nawe gutekereza. So you should think. umugabo w'umuhanga A wise man, ni ukuvuga ngo aravuga ati gerante w'urugo rwacu cyangwa se umuntu ushinzwe kujera amafaranga, he will say the one who is in charge of managing the money. igihe mbonye amafaranga nyaha madamu. When I receive money, I will give the money to my nsanze bikunze iyo wife. muhuye muri babiri When you meet when you're two, murarutana mu buryo bwo gukora ibintu. you do not have equal level, in the same level in working. muhura umwe azi kujera One ibintu, knows how to manage things, undi asesagura. another one squanders. wa wundi usesagura The one who squanders mujya money, inama, then you will have kavuga ati je counsel nimbona amafaranga and say, if I receive ngomba money, kuyikuraho I will not remain with the money. nkayaguha, I will give the money to you kubera ko niwe uzi kujera, because you know how to manage Niwe or uzi to use the kubika. money. You know how to save. niwe utuma dukoresha amafaranga neza. You enable us to use well our amafaranga money. yose ukayikuraho. And then you will give the money to her. amafaranga yo guhahira urugo igihe cy'ukwezi kose ugomba kuyikuraho ukayaha umugore. You should give all the money for the family to your wife. hari igihe abagabo bavuga ati nje nzanza mpaha, Men will say, I will only provide things oya for the nimba ari we family. wahembwe tugomba no guhaha, If you're the one receiving money, you should not even ugomba buy guha things. mugenzi wawe. You should give to your partner. kubera iki? Why? umwe arakorera amafaranga, Because one is urugero, working to have money, kubera ko for mu mujyi bose example. bakorera amafaranga, Because in the city, everyone is working to have money. ariko mugomba kuvuga ngo nimba hari ukora, But you should say, if there is someone who is wa wundi working, wakoze the one who worked, ugomba guhembwa, you should receive your amafaranga salary, akanyura kuri konte, and then your money will be ukamubwira ati deposited niwe on the bank uzaza account, uretira. and then you will give the right to your Ni ukuvuga wife ngo wa to mushahara ni uwanyu withdraw. mwembi.
It means that the salary nta belongs muntu to both of ukontorora wenyine. you. No one controls it mugomba kuba alone. muwuziranyeho You should know each other. Mukamenya The ngo way you turaretira behave, you will know who cyangwa is ntituretira. withdrawing and who is not. ukayaha umugore akaba ari wijera. And you should give the money to your wife to iyo amaze manage. kuba ari ufite amafaranga ufite ikigega When she is the one managing the storage, ibintu bigenda neza then things will go kandi well. mugomba kuba mwabiganiriyeho. And you should have talked about ni it byiza rero before. ku rugo habaho communication So it is good to have communication in the family. kandi ikintu kijyanye n'amafaranga And something that is related to money, mukamenya na mwembi. you should know how Ukamenya ngo to nje do sinzi it kujera together. amafaranga, You will know I do not know nje how to manage ndasesagura, my, I squander. nkora ibintu bitari ku murongo, I do things which are not organized. nkora ibintu tutateguye, I will do things which are not nkora ibintu planned. tutanaganiriyeho. I will not even ask for your iyo mbonye consent. amafaranga ndahubuka, When I receive money, I will be kiza British. kwisanga yashize. I will find myself having spent niyo every mpamvu month. yafata ukayamuha That is why you will give the money to your partner. kubera ko muruzuzanya, Because you complement each other. kubera ko mufashanya, Because you help one another. rero mugira urugo rwiza. You will have a happy marriage. mugomba kwirinda rero ikintu catuma musesagura, So you should avoid something that will make you squander. kandi kubera haba harimo communication mumenya usesagura And n'udasesagura. because you communicate, you will know the one who does not squander and the one who squanders money. mukamenya ushaka kugura ibintu mutateguye, You will know the one who will buy things that you did not plan. mukitoza rero uburyo bwo kumenya uburyo bwa saving. And then you will train yourself how to save. urugo ntimugomba kurya urugo ngo mwime urugo, So in marriage, you should not spend everything. mugomba kugira ibintu bikeya mubikira umuryango. There should be something that is saved for the sake of the family. tugomba kwitoza guhora twiga, We should train ourselves to always learn. abashakanye bagomba guhora biga. Married people should always be learning. wigira kuri mugenzi You wawe will learn from your partner nawe akakwigiraho. and he will learn from you. buri wese areba intege nke z'undi, Everyone will look on the akavuga ati weakness of umugabo the wanjye agira other. intege nk'aha hantu, You will say, my husband is weak in ariko this ngomba area, kumurinda, but I should guard ngomba him. kumufasha. I should support tugomba him. guhora twiga We should always be learning kuko kugira cyangwa se kuba mu rugo ni ishuri. because a marriage is a life lesson. imyaka navuze 34, uyu ni uwa 35. The 34 years that I spent, this is the Ariko ni ishuri. 35th year, but it's a life lesson. mpamvu ngenda niga, So I always learn. nzi ibigusha abantu, ibinanira abantu, I know the stumbling blocks in nzi the ibituma abantu bagira life. ingo mbi, I know the things that will cause people to nzi have a n'icyatuma bad urugo ruba marriage, rwiza. and I know what will cause you to Urugo have a rero ni happy ishuri. marriage. So a marriage is a twiga. life lesson. We always learn. ugomba kubaka urugo rurimo ibyishimo. So you should build a marriage that has happiness. ubundi umugabo mwiza arema ibyishimo mu A muryango. good man will create an environment of ukora happiness. igituma urugo rwawe rubamo You ibyishimo, will do something that will cause happiness. Will ukora trigger igituma happiness. umugore wawe anezerwa, You will do something that will trigger kuko happiness umenya in icyo your akunda marriage n'icyo yanga, because you will know what your wife lacks or ukamurinda not, ikimubabaza, and then you will guard her from having. ukamushyira ku murongo mwiza. You will keep her from having ni unhappiness. byiza rero, It is something very urugo good. rugomba kubamo amahoro, A marriage should have peace. urugo rugomba kubamo gusangira, A marriage should have communion. urugo rugomba kubamo guca bugufi, A marriage should have humility. urugo rugomba kubamo gusaba imbabazi. A marriage should have forgiveness. abashakanye Married people, barubahana they respect one another. cyane, They respect one another very much. barubahana cyane. They respect one another. ubundi iyo uri umugore w'umuhanga, When you are a wise woman, umugabo wawe umwita amazina amunezeza, you will call your husband names that will please him. umwita umutware, You will call him master. umwita amazina wumva meza akunda, You will call him the good names that he likes. umushyira ahantu hatuma anezerwa. Then you will put him in a position when he feels umugabo comfortable nawe and agomba happy. gushyira umugore we ahantu hatuma anezerwa, And the man should do the same, put his wife in a comfortable place kuko muri umuntu umwe. because you are one flesh. iyo hariho ikibazo When there is a problem, mugomba kugishakira umuti you should look for a solution kandi muri hamwe. when you're together. Kambibutse, Let me remind you, ntihagomba kuva umuntu hanze there shouldn't be someone coming from the ushaka outside kwinjira mu rugo rwanyu who wants to get involved or who wants ngo to meddle in arusenye, your family to destroy ngo it. mwemere. And you should not allow hari it. intege nkeya ziba mu miryango. There's some weaknesses in some families. ndabizi ko imiryango cyangwa se imico y'imiryango, I know that cultures or manners in a family. hari imiryango igira imico yabo, Some families
will have their own cyangwa se buri cultures, gihugu kiba gifite imico yabo ukuntu bubaka ingo, or every country will have its own culture. ariko iriya mico y'imiryango yose tugomba kuyifata tukayizana, noneho twagera muri Kristo ibintu byose bikaja muri Kristo. But when we are in Christ, everything should be Christ-centered. Hari igihe usanga umugore abaye umugore w'umuryango, There is a time a woman will become the woman of the family, ni ukuvuga ngo agomba kubaha abantu bose bo mu muryango, so she should respect everyone in the family. agomba guca bugufi ku bantu bose bo mu muryango. She should respect everyone in the large family. Ugasanga arasa naho atafite umuyobozi cyangwa se badafite ubayobora, And she will seem like she doesn't have a leader. ico gihe nakavuyo, It is disorder in that ni time. ikibazo gikomeye. It's a serious problem. Urugo n'urw'umugabo n'umugore, Let me say that a marriage is of kuko a twavuze husband ko and a wife, umusingi ari Kristo, ari because we say agakiza. that salvation is the pillar. Ni ukuvuga ngo rwa rugo rw'abantu babiri It means that the marriage of two people, mugomba gufunga imiryango you should close all the doors mu buryo abavandimwe in a way that siblings batagira uburenganzira will have no bwo right kwinjira to meddle no kuza gutanga amabwiriza and to give instructions mu muryango. in your family. Ugomba gukora You should work mu buryo bashiki bawe in a way that your bataza sisters kuyobora urugo rwawe. will not come and control your marriage. Ugomba gukora You should work mu buryo ababyeyi bawe in a way that your parents batagomba kugaruka kandi nanone kumanaginga urugo rwawe. will not manage your family. Ni ababyeyi, Yes, they are ni parents, abajyanama, they are counselors. muzabubaha, You will respect them. muzabaha umwanya mwiza, You will give them their ni right abantu position. b'icubahiro, They are honorable ni people. abajyanama They b'icubahiro, are respectable ariko nanone counselors, but again, babarekera liberite they will give you liberty, yo freedom, kugira ngo mubashe gutekereza, so that you may think, mubashe kwiyobora, so that you may guide kugira ngo yourself, namwe mugire umuryango mugaragaze ko mwakuze. so that you may show that you are mature. Uko niko imiryango igomba That kumera. is how families or marriages should be. Ba bantu rero babashiki baba bashaka kuza gutegeka, So your sisters who want to control, hari n'igihe bashaka kuza bashaka kuja no mu gikari, there is a time they want to even into your bashaka room. kwinjira no mu cumba They cawe, want to into your bedroom. bashaka kwinjira ahantu hose, They want to eat in every place, ariko in every umudamu wawe room. ashobora kubabwira ati stop, But your wife may say, stop. ntabwo aha muharenga, You're not alright. You're not allowed to eat. muhajya ari uko mbatwaye, I will only be the one to give ariko it the ndashaka right. kubereka ntimujyayo. But when I don't want to show you, you not have the right to Ubundi eat. niko bigomba That kumera. is how it should be. Urugo n'urw'umugabo A n'umugore. marriage is made of a man and a Abandi woman. bantu iyo baje When others come, ni abajyanama, yes, they are ni counselors. abavandimwe, They are ni siblings. abashitsi beza, They are good ni visitors. inshuti nziza, They are your good friends. ariko hari aho batinjira. But there are boundaries where they are Ntibagomba not allowed kwinjira to mu go buzima beyond. bw'urugo. They should not get involved in the Ijana life ku of the ijana. marriage. 100%. Nubwo mwaba mwubakiye hamwe mwese mufite ubumwe nk'umuryango, Even if you may have unity as a family, umuryango bagomba gukundana. yes, in a family, in the large family, they should love one another. Iyo muri umuryango mwiza When you're a good family, murakundana, you love one another, murubahana, you respect one muhana another, icubahiro, you respect one ariko another. nanone But again, mukavuga ati hari ahantu you will set boundaries. buri wese agomba kugira uburenganzira ubwigenge. You will set boundaries and say, this is where I can reach. Bituma abantu bagenda bakura, Then people will be mature. bituma muba ba responsable, You'll be responsible, bituma mwese muba abantu bakuru. and all people will grow, will be mature. Umwanzi w'urugo rero So the enemy of the marriage nuko hazamo ibyaha. is sin. Umwanzi w'umuryango cyangwa The se w'urugo enemy of the family akenshi biterwa n'ubusambanyi. It will depend on fornication, sexual Ubusinzi. immorality, drunkenness. Iyo hajemo inzoga When there is drunkenness hakazamo ubusambanyi, and there is sexual immorality, hakazamo ubukene, poverty, icyizere kigenda kigabanuka. then the trust will start decreasing. Iyo wagiye mu busambanyi, When there is sexual immorality, umugabo ntakomeza kukwizera, the man will not continue to trust you. umugore ntakwizera, Your wife will not trust you. uba uremye ikintu igikuta hagati. Then you have made the wall between you. Ariko umugabo w'umuhanga But a wise man arababarira, will forgive. akavuga ati watewe na shitani, He will say you have been attacked by kubera the ko bubakiye devil kuri Kristo. because you're built on Christ. Amenya ko umugore yabaye umupagani, He will recognize that the wife is in weakness. uramusengera, You will pray for your ukamugira wife. inama, You will give her counsel.
mugashaka umushumba you will look for this kugira ngo pastor mumwakirize agakiza, so that you may receive mumubwire nti uyu muntu salvation, yaraguye. so that you may tell him, this Ndashaka ko person akizwa. backslid, I want him to be Nicyo gihe saved. umugabo afata amasengesho yo kwiyiriza That is when the husband will take prayers kugira of ngo asengere fasting urugo rwe. to pray for his Nicyo gihe family. umugore afata amasengesho yo That is kwiyiriza why the woman will take time to pray agasengera for her urugo rwe. family and pray for her ko muba marriage, mwatewe. because you are attacked. Iyo hajemo ubusambanyi, When there is sexual muba immorality, mwatewe. then you are iyo attacked. hajemo ubusinzi, When there is muba darkness, mwatewe. you are attacked. rero mugomba kurinda urugo ibyo byaha. So you should keep your family from sinning, from doing such sins. Iyo hamaze kuzamo ubusambanyi, When there is sexual hatangira immorality, kuzamo kutaganira. then communication will be a problem. Kutaganira ni ikintu kibi, And it is something very ni bad. umwanzi w'urugo. It's the enemy of your Kutabwizanya marriage. ukuri. When you don't speak the truth, Ni umwanzi w'urugo. it's the enemy of the Kutagira family. umurongo ngenderwaho mu muryango, When you don't have guidelines in your family, ni umwanzi w'urugo. that is the enemy of your marriage. Kutagira gahunda, When you're not organized, ni umwanzi it's w'urugo. also an enemy. Kubesha, Speaking ni lies umwanzi w'urugo. is an enemy of your marriage. Gusesagura, Squandering ni umwanzi is w'urugo. an enemy of your marriage. Bene data, nagira ngo mbahe urugero rutoya. Pawulo yashoboye kubwira Timoteyo, Paul told Timothy, yamugiriye inama he gave him this advice. ashaka kumubwira ngo ushaka kuba umwepiskopi He wanted to tell him, if you want to be an agomba kuba overseer, umugabo w'umugore umwe. you should be a man of one wife. Kugira ngo ube umwepiskopi mwiza, For you to be a good overseer, kugira umugore umwe. you should have one wife. Ugomba kwirinda abagore benshi, You should avoid polygamy. ugomba kwirinda ubusambanyi, You should avoid sexual immorality. nibwo uzabasha kuba umwepiskopi mwiza. Then you will be a good overseer. Twabisanga muri Timoteyo wa mbere We can find it in 1 Timothy ibice 3 chapter 3, umurongo wa 2. verse 2. Muraza kuhasoma. You will read it. Ni byiza ko tugomba gutekereza It is right for us to think tukavuga ngo kugira ngo tugire urugo rw'umugisha, and say for us to have a blessed noneho marriage. abana nibazamo n'ababe So that b'umugisha, when if children come, they may be blessings. abashitsi nibaza batubere So umugisha, that even if guests come, they may be tubere blessings. umugisha umudugudu tubamo, So that we may be blessing to our kugira ngo village. tubere umugisha akagari So tubamo, that we may be blessing to ourselves. kugira ngo tubere umugisha umurenge, So that we may be blessing to the kugira ngo tubere sector. umugisha akarere, So that we may be blessing kugira to ngo tubere the umugisha district. igihugu, Blessing to our kugira nation. ngo tubere umugisha itorero. So that we may be blessing to the Nuko urugo church. rugomba kuba rufite umusingi Then a marriage should have a pillar w'agakiza. of salvation. Iyo harimo agakiza, When there is salvation, hazamo gusenga, there is praying, hazamo kuririmba, there is singing, hazamo gutanga icacumi, there is paying your hazamo tithe, gutanga amaturo, there is giving your hazamo kujya contributions, inama no kuganira. there is giving counsel and Urugo rwanyu communicating. rwubakira kuri Kristo. Your marriage will be built on Christ. Muganira Yesu, You talk about Christ. muvuga gukomera You kw'Imana, will declare the greatness Muvuge of God. icyubahiro c'Imana. You declare the glory of Muzamura God. amashimwe. You will raise muvuge praises. icyubahiro You talk c'Uwiteka, about the glory of kubera God ko mufite urugo rwiza. because you have a happy marriage. Abashakanye bagomba guseka, Married people should laugh. bagomba kwishima, They should bagomba rejoice. gushima Imana, They should thank bagomba God. kuramya Imana, They should worship bagomba God. kuririmbira Imana, They should sing to bagomba God. kugendana, They should work bagomba together. kuvugana, They should communicate. bagomba gusangira ibyo bafite, They should share what they kandi have. bagaca bugufi, They should be humble. bakamenya kuramya They cyangwa se should know guha how to icubahiro worship Imana. or to give God the glory. Ibintu byose bakamenya ko babihabwa In n'Imana. everything, they should know that the provider is Urugo God. rwawe rero Your marriage, rwari rugiye gusenyuka it was going to be destroyed kubera Satani. because of the devil. Urugo rwawe Your marriage rwari rugiye gusenyuka was going to be kubera destroyed abavandimwe. because of your siblings. rwawe Your marriage rwari rugiye gusenyuka was going to be kubera destroyed mama wawe. because of your Urugo mother. rwawe Your marriage rwari rugiye was gusenyuka about to be kubera destroyed papa wawe. because of your father. Urugo rwawe Your marriage rwari rugiye was gusenyuka about to be kubera destroyed so wanyu because of your father cyangwa se nyoko wanyu or because of your cyangwa se auntie. masenge. Because of your Ntabwo ari auntie, byo. it is wrong. Urugo rwawe Your ni marriage urwawe. is yours. Urugo rwawe Your ni marriage umusingi. is your pillar. Urugo rwawe Your marriage rugomba gukomera. should be great. Erega kugira ngo tuzabone ijuru For us to go in heaven, bizahera uburyo twubatse ingo. it will depend on how we built our Niba marriages. ufite urugo rwiza, If you have a happy marriage, n'ijuru urimo uraryegera, you're even approaching, getting close to your ijuru heaven. utangiye kuribona hafi You're seeing heaven near kubera ko ufite urugo rwiza. because you have a happy N'ijuru marriage. ryitegure Get prepared naryo for heaven. uzaribona You will see kubera ko ufite heaven urugo rwiza. because you have a Hari happy marriage. ikigaragaza There
there is something ko that nijoro shows uzaribona. that you will go in heaven. Erega turiyevariwa twenyine, We evaluate ourselves kavuga ati ndagerageza mu and rugo say, I'm rwanjye, trying in my umuryango marriage, wanjye ndawunezeza, I please my family, kreya igituma umuryango wanjye I unezerwa. create something that will make Ni my ukuvuga ngo family ijuru happy. ndaryumva, I can feel heaven. ijuru riri hafi, I can feel heaven naryo near me. nzaryinjiramo, I will enter heaven kubera ko nzaba narakoze ibintu neza, because I will have done things kubera right. ko nzaba naritwaye neza, Because I will have behaved kubera ko nzaba well. narakoze neza, Because I will have done kubera ko things nzaba right. naratanze urugero Because rwiza. I will have been exemplary. Mwene data, Brothers, shakisha Imana, seek God. shiramo imbaraga, Put much effort kora in it. ibyiza Do good kandi ibintu biragenda and neza. things will be better. Kora ibyiza, Do good urugo rwawe ruraba rwiza. and your marriage will be happy. Reka kurangara, Do not get distracted. reka kurangazwa n'amajwi Do y'abandi not get bantu. distracted by voices of Hari others. abantu bahora bashakisha iby'abandi. That people are always looking for the things Banza of ufate others. ibyawe ubijere neza, But manage your things well. banza umanaginga ibyawe, Manage your things well. banza ufate ibyawe ubishyire ku murongo, First set in order your hasigaye things urugo ruraba rwiza. and then your marriage will be happy. Urataha ntuvuge, You get at home, you don't say urataha anything. ntuganire, You don't talk to anyone. uraceceka, You remain urarakara, silent. You be angry. uzira ibyo kurya, You don't eat. nturye, You don't even ukaryama take your meat. utariye, You go to bed ukiriwe without taking your utariye, meat. You spend your day without taking your warakaye, meat. You are angry. kurakereya umwuka utari You mwiza, are creating a bad environment. watewe na shitani. You are attacked by the devil. Je navuze urugo rukijijwe, I talked about a saved marriage. urugo rudakijijwe. A marriage which Reka is mvuge not ko saved. urugo rutarimo Imana Let me rutubakiye say kuri that Yesu, an ungodly mu marriage. by'ukuri ni urugo ruba ruri muri risike, Let me say that that marriage is in risk. ni urugo rwubakiye cyangwa se ni urugo ruri muri risike, It is in risk. It is risky kubera ko ntakibatangira, because nothing is like a good day for ntaco them. batinya. They are not afraid of anything. Ni ukuvuga ngo bari mu byaha. It means that they're sinning. Iyo ubona umugore afite icupa ry'inzoga, When your wife has a bottle of alcohol ukabona umugabo afite icupa ry'inzoga, and even the man has a bottle of mu alcohol, by'ukuri abo bantu bubakiye urugo rwabo ntabwo rumeze neza. let me say that their marriage is not happy. Wa mwanzi w'urugo The enemy of their marriage arahari, is present. babana nawe, They live with him. baturanye nawe. They dwell with him. Kuba baturanye n'umwanzi And w'urugo, because they dwell with their nawe enemy, urumva ibihari, so you can understand how the urumva atmosphere uburyo satani is. ikora. You can understand how the devil Ariko is noneho working. urwo rugo nirinze kuruvugaho, But I avoid talking about it. ariko mvuze gusa ko ruri muri risike. But I say that it is in risk. Bashobora kubana, They can live together. bakanasazana, They can even last bari no mu together. byaha, Doing bari mu sins. bintu bitari byiza, Doing evil things. kubera ko bari mu bintu bibi. Because they are involved in bad Ariko things. ushaka urugo rwiza, But if you want to have a happy ushaka no marriage, kuzabona Imana, if you want to see God, wubakira kuri Kristo. be founded on Hano mu Christ. isi ukabaho neza, And you will live happily in ukagira this urugo world. rwiza, You have a happy no mu marriage. ijuru ukazabona ijuru. Even in heaven, you will go in heaven. Ni byiza rero ko It is tugira ingo right nziza, for us to have a ni happy byiza ko marriage. twubakira kuri Yesu. It is right for us to be founded on Christ. Iri somo ndagira ngo tuze kuri hano batarakizwa, I want us to share this lesson to those who are not saved. baraza gusobanukirwa umwanzi w'urugo, They will understand the enemy of their marriage. kandi baraza kumenya uburyo urugo rugomba kubakira kuri Yesu, And they will know how their marriage should be built on Christ. basange uburyo barimo bategura avenire nziza y'abana babo, ingo z'abana babo. And they will see how they are preparing the future of their children. Ugomba gusenga You should pray kugira ngo umwana wawe so that your child azagira urugo may rwiza. have a happy marriage. N'icyifuzo cy'umubyeyi mwiza, That is the desire of a good agomba parent. kubisengera, He should pray for agomba it. kubitekereza, He should think about it. agomba kubibamo, He should do it. kandi akabiha Imana, akabigirira umutwaro. And he should have the burden for it. He should surrender everything to God. Nagira ngo mbifurize rero umugisha I would like to wish you a no blessing gukomeza kugira ingo nziza, and to keep on having happy marriages. no gukomeza gusenga no To keep kubana on na Yesu. praying and to dwell with Jesus. Umugore mwiza A good wife yirinda uburyarya, avoids hypocrisy. yirinda kurenzaho, She avoids overlooking yirinda things. kugenda yandika amakosa y'umugabo She ayabika. avoids recording the mistakes of her Umugabo husband. w'umutima mwiza A wise man, ntagenda yandika amakosa y'umugore, he will not record the mistakes of yiteguye the urubanza, woman, yiteguye umunsi umwe ko azamurega, preparing himself to accuse her. kuko umuntu ukunda Because uramubabarira. when you love someone, you forgive Urukundo her. rutwikira amakosa cyangwa se ibyaha byose. Because love covers a multitude of sins. Mbifurije rero kugira imiryango myiza. I wish you to have happy marriages. Guhera uyu mugoroba From this evening, muganire, may you communicate, musangire, share your meal, mubabarirane, forgive one another, mufatane mu biganza, and hold one ubabarire another. uwo mwashakanye. Forgive your partner. Nta wundi muntu mwiza
There is no other nta good wundi muntu person. ukomeye, There is no other nta great wundi person. muntu w'agaciro, There is no other nta wundi precious muntu wa person. mbere mu buzima bwawe There is no other first person nk'umugabo wawe, except your husband, nk'umugore wawe. except your Niwe wife. muntu ukomeye She is or he is the first ukuye person Imana except God. kuri iyi si. Apart from God in this Undi world, muntu wa kabiri the other second person ni umugabo wawe, is your husband, ni umugore wawe. is your wife. Umwana A child ni umugisha Imana is a ibaha, blessing that God gives. nawe akabona kuzaho ari uwa gatatu. He will come as the third person. Mbere Imana, The first is God, cya kabiri umugore the second your wife cyangwa se umugabo, or your husband, cya gatatu umwana. the third is your child. Rero uko niko tugomba kubaka umuryango, That is how we should build our families, hasigaye Imana igashirwa hejuru. and God will be glorified. Mbifurije urugo rwiza I wish you to have happy no kugira marriages ubuzima bwiza. and to have a good life. Kambasengere Let me pray for you. mbifurize kugira imiryango Wish you to myiza, have happy marriages, kugira urugo rwiza, to have happy kugira marriages, umuryango w'umugisha, to have blessed families, kiranuka to be no righteous, kuzabona ijuru. and to go in heaven. Ndizera ko muza kubabarirana mwese I believe that you will all forgive one kandi another, mugatangira kubaka noneho ingo nziza. and you will start having happy Nubwo mwari marriages. mugiranye imyaka 20, That you, even if you spend 20 ariko years mugenda together, murengukanaho, umwe yahukana undi yahukana, mutongana murwana mugira gute. but sometimes you were tempted to Uyu mugoroba divorce, mwakire Yesu, but receive Jesus this ahasigaye night mwubakire kuri Yesu, and be founded on ibintu Christ. birahinduka. Things will change. Hari abantu bashobora kwibwira ngo twari dukijijwe, That people thought that they were saved, ariko nanone tugatongana. but we also had strife. Ntabwo mwari mukijijwe, But let me say that you were not mwari saved. abapagani bo mu You rusengero. were heathens in the church. Abapagani bo mu rusengero So heathens of the church, bakora ibyaha they do sins kandi bari mu rusengero. when they are in the Abo church. bapagani bo mu rusengero And those heathens, bagomba kwakira Yesu. they should receive Nubwo Jesus. ugize imyaka myinshi mu rusengero, Even if you spend many years in the upfukame church, twakirize Yesu kneel down so that we may be happy kugira to ngo receive ureke kuba Jesus, umupagani wo mu so that rusengero, you may not be a heathen of the church, kugira ngo ugire urugo rwiza. so that you may have a happy marriage. Urwo rugo nurufata neza, If you take care of your ni happy itorero marriage, ry'ibanze, it is the first, Iyo ni the eglise. basic church. ni That is a itorero church. ry'ibanze mu rugo. That is the basic church. Banza wubake mu rugo, First build your no mu marriage rusengero well. biraba byiza, It will be good mu in the gihugu church. biraba umugisha. It will be a blessing in the country. Reka aba bapagani bo mu rusengero tubakiriza Let agakiza. us have these heathens of the church. Ntabwo nasoza ntabakirije I agakiza. cannot end without having Aba you to receive bapagani, aba Christ. bafite ibyaha baba mu rusengero, So that these people who sin when they're in the church, aba ni abantu bubaka cyangwa se basenya ingo these are people who destroy their kandi bitwa marriages abakirisitu. when they are called Aba Christians. ni abantu barwanya itorero These are people against the church, kandi baririmo. yet they're in the church. Abo ni abapagani bo mu rusengero, Those are heathens of the church. basebya umurimo bawurimo, They criticize when they're in the basebya ministry. abashumba bari mu They itorero, criticize their pastors. basebya abadiyakoni. They criticize their Babona umuntu deacons. ukijijwe bakamugendaho kugira When ngo they see bamugushe. someone who is saved, they will run after Ni him to abapagani make bo mu him rusengero. backslide because they are Abo ni heathens. abantu, ni abafarisayo, ni abantu These are babi, Pharisees, evil people. ni abantu basenya ingo, These are people who destroy basenya ingo marriages. z'abandi, These are people who destroy the marriage of others, destroy the basenya church, n'igihugu. and destroy their kuko abantu country. batinyuka Because people were gusebya there umurimo w'Imana, to criticize the ntabwo ministry of batinya God. gusebya igihugu. They're not afraid to criticize Abo the bantu country. b'abapagani bo mu And nsengero those heathens are in the church. kandi bakaba bari mu miryango, They're in the families. imiryango yabo yubakiye ku Their buryarya. families are built on Ushobora hypocrisy. kwibwira ngo umuryango wabo ni mwiza, They may think that their iyo families ari are mubi mu strong itorero, when he's bad in the church. umuryango nubwo yaba avuga ngo afite umuryango, Even if he says that he has a ntabwo family, aba awukunda, but he does not love his ahubwo aba yubakiye family. ku bigirwamana. He is built on Reka idolatry. twakirize agakiza aba bapagani bo mu Let us nsengero have these heathens of the kugira ngo church muze kugira ingo so nziza. that you may have happy marriages. Katubafashe. Let us help you. Uvuge ngo Mwami Yesu, Say, Lord Jesus, nciye bugufi, I humble myself. ndihana ibyaha byose I repent all the sins zo gusenya umurimo w'Imana. of criticizing the mercy of God. Ndasenya ubutware bwose, I destroy all authority. ndasenya karande, I destroy evil Ndasenya generation of amajwi curse. mabi. I destroy all Ndasenya evil spirit. uburyarya. I destroy hypocrisy. ndasenya ibigirwamana. I destroy idols. Ndasaba Yesu I ask kugira ngo Jesus ampe urugo rwiza. to give me a happy Guhera marriage. aka kanya Mwami, From this moment, nciye bugufi, I humble myself. umbabarire, Forgive me. umpe urugo rwiza Give me a happy marriage kandi rw'umugisha. and give me a blessed Umuco, marriage. Let me be the bitara, light. Let me be the mbere light. umugisha abandi bantu. The lamp of other Urakoze people. Mwami, Thank you, God, kumpaye agakiza. for giving me salvation. Urakoze Mwami, Thank you, Lord, kumpaye amahoro. for giving me peace. Urakoze Data, Thank you, Lord, kumpaye gukizwa for giving me no salvation guhinduka, and transformation, umugisha. being a new Mu izina creature. rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Reka nsengere umuryango. Let me pray for the family.
Mana nkweretse iyi miryango Lord, I present to you these bakurikiye families. ijambo ryawe They have been listening to your kugira ngo word bagire urugo so rwiza that they may have happy abashakanye marriages. bahe kugira umutima umwe Enable married people to have one mind, to be igitekerezo one, kimwe to have same ubuzima idea, bwiza to have a good life, kubahana to respect one gukundana, another, to love one another, kuzuzanya, to compliment bahabwe one umugisha another. Let them be n'imbaraga blessed. Let no them have gutera power, imbere kugeza prosperity umunsi uzaza. till the day you will come. Ndagushimiye I mwami bless your name, Lord, kubahaye kubana for giving them no the power to gusazana live neza, together, to live baramya together Imana. till they end izina their rya life Yesu worshiping dusenze. together. In the name of Jesus we pray. amen Amen. Yesu abaha umugisha May Jesus bless kandi you. mbifurije kugira ingo nziza Let me wish you to have happy no kuzabona marriages ijuru. and to go in heaven. amen Amen.